sleep in the street? Why? I don't have home. You don't have a home. Work your this city. What work you doing? I don't work. You don't work. Okay, you're not the home. Okay, okay. Thank you. Thank you interview. Vot sellised ongi lood, kuidas inimesed elavad tänavatel ja ongi pikali maas. Eestis muidugi koristatakse ära, et noh, see on igal pool Saksamaal ka, nii nagu Austriaski oli, me filmisime. Ja tegime siis nüüd väikse selle. Yes, yes. You're going to eat something, okay? Ja me arvasime, et mees läheb ostma süüa, aga tundub, et ta läheb hoopis teise koha peale. Või lihtsalt oli tal vaja korra minna sinna varjule. Kuigi McDonald's on siin samas. Aga mis seal ikka?